telespectadores de MNTV e NBR, estamos falar César Gallo, o programa Sabor a Timor. O programa idane, ita se halo menu tolu, nebe maka inclui entrada, menu principal, nomos sobremesa. Ba entrada niniang, ita se halo ita niang croquetes kulu bacau, depois ita se iha menu principal, ita se halo sasoro manu Timor ho marungi tahan, iha ita niang sobremesa, ita se halo ita niang salada fruta. Belum sira. Iha sorry dane, hause hatudu baita bot sira o insa atu halo entrada, usa kulu croquetes, ga croquetes kulu. Iha ne hau prepara bumbu balong, prepara buat balong. Nebe makse baho croquetes. Iha ne ita iha kulu, nebe makita dang tiona. Kulu ni matak mane, amin prepara antes ni dang. Iha ne ita iha breadcrumbs, ga ita bolu di hampaun rahong. Ita iha mantolu Timor, mantolu lokal. Ita iha trigo, pimenta, masin, lismiang no lismuting. Bahira itu hal croquetes ne hodu, itu se bele apresenta ho saus tomat, saus mayonnaise nos bele, yogurt nos bele, conforme ita. Ia fazer ne ha kar haturu beta bot sira onsa halo croquetes. Bakulu ne be magdang ha kar haturu exemplo det, kolega sira bele koko dang heuma. Ihane bahira ita kuah kulu atu dang, mais ou menos assim, hasa ha haturu exemplo det. Bele hare ihane nia clara nei to bot sira hakar hasaitia la persija clara ainda tamba bahira halo croquetes nia clara ne barak então halo bende mais ita kar halo marang então ita sai hansane depois ita kuah halo dadu hansane husi dane ne resultado mak sai hansane idane ita hem benakali ita taba benakali sekitar 10 menit ita bel hasai agora ha hakar uza ida tasa kona bodi haturba maluk sira o insa atu halo ninia kahor. Ihane ita prepara mangko ida, ita bele usa neba, mabe ita hasarit na tong ida para ita tu kahor. Maluk sira berhare ihane. Mais ou menos assim, pois imi precisa usa garfo ou bele usa potato crusher. Ga bele usa sirseluk nebe mak bele halo rahong kulu. Halo rahong kulu fasil hela. Ita bo sira karas ne dudu rate o dudu mai to bot sirne wain hansane de ne rahon na nia tipo to hanesa ho te kropa mas potatoes mabe ihane itakara uda kulu to bot sirbe hare ne kumesa rahon na e ba menu idane qualquer emaida bel halo huma malo sira husi distrito Bocau ho bikeke in kulu barak Maluk sira usi distrito Bocau bikeke imi kulu barak imbel halu idane hani hana ita bela aumenta hoto ret kulu idane hansane ni resultado ikus ni sai hansane depois ia fase dane takar aumenta itene mantolo fu ainda mais né dek ihane tambania bokon liu bahira at controla ninia bokon ita bela aumenta breadcrumbs itu para bela halo marang selain bokon liu ihane breadcrumbs ita usa na fatin basona mabe bela mos kahor bae kulu bahira ita bot sira kahor maknya bokon liu sempre hay alternativa a tu halo ni marang aumenta de breadcrumbs la bela aumenta trigo se la usida la diak se aumenta breadcrumbs la betida bela aumenta tan tuang mais ou menos ni marang hansane colega sira bel hare ihane ni close up colega sira bel hare ni marang kapasona o primeiro bokon liu processo halo idane mina tau na fatin iha gas letem para mina manas na fatin tamba bahira halo croquetes mina tem que manas colega sira bel hare ihane ni marang kapasona agora ita bele processo fali halo ninia croquetes ro hi ita kulia bentuk halo kabua rega halo naro conforme ita pamina itu yang lima suruh itu tambah lima depois formanya bel hal naro kasne depois tambah trigo larang
Depois 12 jari taba trigo. Kita lua tahu mina na fatinha lima. Até mina label beli demais. Quando beli bara criana saitia. E fazem aí cara calo aumenta. Mas mais ou menos hati das né. Bate taba trigo barak. Hal hati das né depois. Mais ou menos assim né. E datang. Depois kita começa a mudar né. Quando hal corquetes, tem que ir pronto para limão fora. Dek, ihane itu buat sirbel hare. Ihane iha corquetes hat mau tahu ihane. Ini jariana itu buat sirbel mudanya ba iha mantolong. Bele muda ide dahulu ba iha breadcrumbs. Kita ni mina mos começa mana sona hatung ahilai. Tebot sirbel hari ihane. Quando o trigo conas nei tebot sirbel hatung ba iha breadcrumbs. Ini bele dui rihalara na ba. Mantolo ne korkin ro kapas los tebot sirbel hari ihane. Kita fo hari ise to mantolo ne us hare ba ni pura clos. Pela aumenta tan restituída né? Com a raiz tem né? Depois você começa a tabular na. Kita luha, pela carro lima, bahira hal corquetes, mina manas cuidar ho itu bot sirne lima. Sekarang mina manas lihat kar hatung ahituang, bel hatung. Senti hene mina manas los tem que filar lais. Depois hatama tene corquetes ne bema que sei hene. Bel hare hene ne cor, ne começa a mudar cor, né? Olha ser bel hare. Bel hare ne começa a mudar cor, né? E tem a cara ne atumiang sana. E halo corquetes lolos ne fácil hela. Mas vai tambah ita car trigo direita ou mantolo direita. Então carbes halo ita atrapalha bot banhira halo corquetes. Tem corquetes começa aqui no rona. Ita bot sirah cartau se situang. Depois muda de né. Conforme kita buat sirah kar halo mian liu mos diak, ladung mian mos diak. Ihana prefere halo mian liu, ba apresentação no mak diak. Diak mais ou menos sansane, ne teniang corquetes kulu pronto na. Ita kara tu apresenta. Ihane ita cara halo apresentação ikus vai teniang corquetes nebe mai ita prepara bele prepara saus tomate dan sana e prepara bicang naru ki dan sana kolai sir bele prepara bicang naru ki dan sana e bele sai saus tomate tau te clarang sana kolai sir rada de minimal sana depois ita cara forma tenia corquetes eletem. Dia kita nema kita nia corquetes kulu, husine ita bel bot sira bel apresenta ho saus tomat, habel koko kes ida bel bot sira, bel hari hene, tinggal hatamar itu saus tomat, hanya sah hati bel hang ho mayonnaise, ya sing, ihane iha saus tomat kita bot sira tenta hatama iha
saus tomat antes tahan belemos ho saus aimanas ou maionese nomos yogurt conforme ita bot sira ihane how prepara saus tomat bohin lorong akan hantam sério pura cremas dia kidane makan entrada vai ter lorong ohin yang how contente halo idane ia fir kata kolega sira koko yuma pasti contente tambah pura cremas Maluk sira ba programa etapi dane how se tem sasoro marungi ba ita bot sira un satu tem namanu timor ho kahor ho fosrai depois ho marungi ihane ita ihana namanu timor tomak ita usa tomak depois ihamos lis miang lis muti no halia ebe ma kita precisa atu osida depois ita fila ituang morin dia ita tu namanu ita iha masing ita pimenta ita mina ituang para usirat fila lis ne halo moring nomos unsat halo moring nain dene ita mos ia be kopurua para usirat tu aumenta unsat halo ninia caldo ita iha aimanas bot ita iha aimanas kik nomos ita iha aimanas alete ihane iha aimanas alete nebe makase apresente ba maluk sira aimanas alete nene niang uzaga durante timor ini yang hung kedang uzai dene hodi halo sasoro basasoro marungi o halo hahan selu mabe ihane ita uza manu tane ihane mo sita iha dut moring nebe ma kita uza atu nene bele aumenta sabor iha hahan ita iha nini yang kunci utama gan ini sabe primeiro liu iha hahan hutu inang hutu hanoring ita unsa atu hang marungi halo basasoro Neduni ba etapi dane hasilor ita bot sira ita começa det o te sasoro marungi. Dia uluk nanai ita kara kita ni tasu manas, heinto ni manas dia depois ita tahu mina ituang. Sambil hein ita ni mina manas ita kara prepara ita ni lis. Sebele ita mos prepara ho narsera papa niris nebe ketak. Mais ou menos ita kuang sane. Hakara kuah bela aprende usa limang hansane. Ihane niniang metode atu kualis limang ruah hansane idene mahene depois dada det. Ne teknik ida. Iha tekniku de tem niniang apresentação importante. Bahira ita kualis. Ita precisa de smoothing hat. Bahira kar turik nebe kuratli kuda dito bot sirne lima. Ba etapi dene amila ia turik nebe ma kurat label kulit dene. Dia ka precisa kuah ho di dia para label halokana dito bot sirne lima nga hakana dito bot sirne ang. Ba ailia ita bot sir hakarak atu uza tuku bela uza fatuk tuku ihane ita bela uza liman det hansane det para ursida bahira ita tem ita bela haketa kailia ho idane depois ita kara kuai tenyang aimanas bot ituang maluk sira bela hare rabat mahene bahira ita prepara ita aimanas ihane bela hasai ni musang mos kon kuato hene Aimanas, babang aimanas ne ida ni musang ne mak manas liu. Ita ulu kana ni isin lai. Ni musang ne manas liu. Tamane ma bahira tu kai manas, se hakar manas liu uza ni musang. Se hakar menus galabel manas liu, ha menus ni manas uza ni isin det. Aimanas mo si vitamina C nebe mak as. Nebe karbes iha kulinaria, aimanas ne sempre iha. Mais ou menos aimanas ne natong sa ita la koi manas liu. Ba inang isin ruas sir karbese mahatete den labele uza aimanas máximos labele uza makailia lismian lismuti ho sercielo mabe tambe dene ita halo sasoro manu timor ba ita sira be normal ita neta sumana sona ita precisa mina ituang bahira halo uluk liu la uza mina dandet mabe hawakara uza mina ituang tambah hawakara kria lis ne niang sabor hakar halo midat
E a metode haunia tem, nós usa tomate nesse sorin. O sida sorin ne usa para ba ikusnya. Lihat, mais ou menos sane bahira itene mina manas. Ita kar prepara kanuru ida ke keleang ituang, babaim beluza ida keleang liu. Ita kar hatam itene lis. Ita tem que hin itene mina manas, ihne ni sidak manas diak. Mabe tem que bahira halo iha uma, tambah ini iha liu, aning makas. Iha uma tambah razão ne mak be balong aminono antes kedang. Mais ou menos assim, colher bel hare importante bahira ita sona itene lis, ita kara atu labele mutuk, kara kosar red. Se bele halo kosar red, tambah kosar ne mak nini sabor ne. Hane sa wiha temi tiana lis ne mos iha nini yang parte balon ne be mak midar. Aumente itene lis muting, ni metode hane sang ita kara halo kosar red. Sambil itene lis kosar, ita hakara katu continua kue tene nang mano, prepara nang mano. Precisa usa tudik nebe mak todang ituang, tudik dia kituang, parat kue nang mano, depois cuidar ito bot serne limang. Hau babain kua, hau começo skeleng, hau saya ulu keleng. Bukan ini yang junta ne babain mamar ni ihane, inclui ihane. Hanesang nang mano hoto tu ihane junta ne sempre ni ruin da mamar liu tambah nang mano timor ni ruin maioria tos. Depois tebele haketak parte da ne. Kita haketak ini ulung. Depois ida hakara haketak ni liras. Haketak ni petu si kotuk. Hafiar kata kolega sira ihuma maioria hatene un saat kuah mano. Kari kita lah hatene kala ida ruadet, mas maioria timorong hotu hatene. Iha etape dane itene lismos kari pronto na. Mais ou menos assim, né? Depois se tacar tu entende a lia vai manas. Ya, sambil he entende a lia vai manas, ita cara katu bumbu entende nang manu. Hane sang hau temi iha entende yang menu. Iha neba iha entende ingredients mais ou menos a lia né tem que desculpa. 5 insin ida ho balong ba pimenta musang iha mo sai manas masin takar tahu ituang bele ursida bahira tahu iha sasori tabela menta também dene ursi masin balong hela ihene depois ida kara cois dela kituang para criar to que tinha sabor ne bele usa tu assim mas be hau dala barak mo tem usa derok pois ita bele husi kituang ita kum hamutu kituang. Bele usa manco e uma, mas be ho metode agora ha usa nemos diak, quando ia papang iris nebe mak diak, papang kuasa sana nebe mak diak. Desculpa, ia nem ainda tem haketak ya. Hau ia uma, hau karbes hau tem, mas be quando ita kartem vai ter banhaka, se bele ni ain haketak quando uno haketak ya. Usa mak ni isindet. Pronto. Itene lis pronto na, agora etapa tu irmã ita hatu intene nang mano. Hau ni hanueng antes hatu nang mano, hakar hatu ulu kita ne. Derok tahan. Depois hatal tang iha itenian dut morin lai. Mais ou menos kuansa né? Se a cara aprende kuansa né, ela precisa tahu bele aprende bebek.
tempo mak selurita ta aprende quando hakara aprende kua onsa kua maneira nebe mak dia que kua nebe mak lais mais ou menos que tinha na mano nem takar hatama razão na mano hau sono holi situ antam hakar halomiang depois bele cria niniang sabor nang mano bahira ita download mos diak mano timor ne midar antes ona mabe takar cria sabor fung nebe mak maioria ema iha culinária agora sira tem que inglês kar dia brown your meat first então ita tenta to halo itene nang manne miam boso kituang antes ita aumenta be ihane be kopurua mabe be dia preparamos ihana be manas para nang mano bahira tawa nang mano label hing mano ni proses tene menos vale ihanemos hakara to ay manas aleten fuan rua mana salete fuan rua ita heng ituang itenia nang mano atau nia hetang ida niang miang ne parte lete hokarai babaing iha uma kono laos iha udara bebas asne nemos anin la duma kas ni miang la lais mabe tamane anin lao ita tem que heng ituang tem que paciência heng ituang sambil heng hawakara prepara listahan bau sida ikus niang importante ita fase teniang sasansir ne tambah tenia mercado lokal sira produto lokal ni qualidade dia mabe carves tamba foer balung iha bele halo cria moras bele mosita mear buat sirne anto ita kari tenia produto lokal ne ho qualidade bele mak de bela presenta dia bayama atu ne emala bele moras ita kar fase e hamos dia antes ta usa mais ou menos usa bemos ansane depois papang iris importante papang iris nebe ita usa nebe mak manu ihana ita label usa neba desculpa eu falo na mano mene mas lolos na mano ketak ho modonia ketak itenia marungi ita só tahu he ikus or sida atau time foi ita tahu mabe agora ita hei onsa processo ida ne lao iha etape dane kolega sira belhare maluk sira nebe maka ihuma belhare kata kihane miang sirhan sane ne las mutuk ida midar ida ita hang ne mane sida ni hamutu ko sopa depois na mano mos começa miang na colega sir belhare na mano ni kuli sir lete ne começa miang ne kata ni niang flavor ne ni nia sabor ne começa kahor malona depois ita bela aumenta be ne be mak manas mais ou menos assim, tem na mano tem que morrer, ne kopurua, be kopurua. Depois se a etapa de nem takar hein tonia nakali, bahiri tatau itu belamente tem masing o pimenta. Maluk balung ladung gosta masing barak, balung hakarang masing barak atau na tondet, pois bahira colega sir hama kidedak na aumenta, quando eu tenho uma belamente rasi. E agora ita bela aproveita ainda na cali ita bela tene explica o insa mano ne ninha benefício baita normalmente iha família timor niniang na mano usa ba inan sir nebe isin rua iha etape nebe bahira sira partus depois etape fosusu ba oan sira iha etape de nebe maka inan sira bahira fosusu ba oan sira nunca husikala marungi sena mano la ia sira hal sasoro marungi depois sira halo buat selu kanesam batar hikis halo basa soro nebe pratika ida ke husitina batinang beala sira halo nomos bahau ni namang haturu bahau on satu halo tanema khawakar haturu ba maluk sira on satu prepara sasoro marungi hing itaniang namano nakali nomos ni namano atu tasak tama namano ni nia teori namano tem que tasak lolos labele husik be niang mata kela garang hela antau ihane itakar ko itani lis sida ba ikusnya Hanya são ihau dihang kuali sasne bela aprende uma hau mo satu kuan sane precisa tempo to tinang ma foi hatene nebe colega sir hakara aprende sane hau ni hanoin investe tempo itu em dapur depois ko halimar ne bele mas limang tem que kane kuluklai tá bem
ita iha lis para usida tu tau ikus, ita iha tomate para usida tau ikus, nomos ita iha marungi. Agora, etapa tu irmã, ita cara fácil tenha fos, e depois tá fos ba iha itenia sasoro. Fos dala barak liu iha prática mos iha normal. Titia sira tenha forro uluk ne yang labele fase. Usia fase ne ojalá com nutrição sirhoto. Mas be também ita só sai mercado Comoro, ga mercado Taibesi. Nia metode fang maka obriga ita tat fase. Então, hauni hanoi ba assunto saúde ita tem que fase, ba hiret só mercado. Mais ou menos sansane, depois ita cara fase. Fase da lei det lai butila, né? Ninha objetivo atu hamos sira irahon sira neba mak belit iha tam fos bahira iteni inam feta sira fang iha mercado. Mas vemos iha fatin balong sira pacote hodiak tebot sira belhare iha Ministério Agricultor sira fang fos rai ho qualidade diak tebot sira belhola iha neba. Iha ne itakarak mos fase tenia marungi. Mais ou menos ursida hause tau tenta tau ni funang mos belting nomos ni tahan hotu. Marungi funang tahang iha niniang hau fahi tuang hau niang experience itu buat sira. Marungi tahang ita bela hal sasoro bela hal moso buat selu hau bela halo pesto husiniang kahor ho kiar nomos ho ruku. Agora marungi funang fali bela halo sopa. Halo sopa itu buat sira bela teing ho bahir halo sopa itu buat sira bela teing ho forumungo. Forumungo depois bele skala fali bahira ni tasa kona skala fali ho marungi ho tomate tuang ho molli tuang. Ai, ni moring capaz los. Pura mais. Naman timor. Ita claramente tinha fosrai. Iha etapa dane. Ita ni namano mais ou menos ni koran sanena. Haturu sinais baita kata ia começa tasa kona. Iha maluk sira ema internasional sira liliu rai hanesa Italia sira mos ting sasoro metode atau hanesang sira bolu risotto mabe sira latau direta manu ya larang sira halti manu hansane depois sira hasannya ben sira bolu den chicken stock depois sira hori ting falva fos ne ting to ne kental depois sira apresenta para sira yang cliente karbes tau ho nasada ituang aho kezi ituang. Karbe sira kono risotto ne kono apresenta ho queijo tuang. I bela mas halo itene sasoro man timor kole sirbe hala sriuma tuir to bot sirne kara. Mais ou menos ia minuto tolu ni larang unha temi ni força sanena ne tasak tena ito bot sirbe hare hene bele koko. Tasak se bele label doro. Tamba itakara khototu ni tasak ko fresco. I hene itakar foi ditene marungi. Marungi ne bema prepara na mangku sinda dia tebi marungi bela hanesane barak mabe ita kontate sasoro ne sai tuang hanesa ho angriang kangku sira hanesa sira família de sira mawaling hela so ke dene ai defal mori sirai tabe hanesane ita kelo depois minuto ru ita bela hasaina ita la koi marungi atu metang ita karne mata kela kole sira bela hare hene ni kor começa a troca mata close kapas los kole sira bela hare rawat itu ang ida hasane ulu kau ni abu hate te dang maksa kar matala warmo finawara nakawe aida fur ne tabe ne fura close colega sirbel hare ni kor ne mak paling agos dalio ita he minuto rua ita ne ham pronto depois ita saina bahira ita hasai hansa ya kuliah ita ne lista ham pronto ona ita ne tomate pronto ona depois ursi halo variasi para bela apresenta beta buat sire uma. Diak, ihane be buat ida be marungi ne ni is começa sai. Ita kon hamrik basic sana. Te ita buat sire ihane, te buat sire senti, me beta ita buat sire la ho hau, te buat sire la bel horong. Pura kemas. Hauni hanoi habel hasai ona. Ihane hakar hasai depois ha começa apresenta. Bahir hasai ba iha papang iris ni lete indane ita buat sire bel hare. Hakar apresenta iha mangko kidane. Precisa kanuri dasne para atu suruh. Bele hare.
conforme ita bot hakar tau liras ga tau ising ihane ita hakar hareda ising petu di dia ne uri tau ba. Depois ko liras wa ainda halai ta soring. Depois tinilisi tuang. Depois tomate tuang. Mais ou menos idana mai tina apresentação bo hin lorong tebot serbel hare ia menu sasoro mano timor. Obrigado vai tebot ser nyata sa. Idana mak menu ikus bai ten yang programa Sabora Timor balorong ohin au atu apresenta sobremesa nebe mai halus iPhone sir nebe kuda ya Timor nomos tipo iPhone phone nebe kagor dan kuda ya Timor nebe kita bolu ho naram produk lokal ihane ita iha sabraka lokal ita iha pateka lokal ita iha hoodie ita iha strawberry tipo hahang iPhone phone nebe phone lori mai nebe ka apresenta husi tenemal sira NGO balo nebe servisi Timor nomos ita iha ananas. Ba ikus liur sida how se usa bem tuang, nomo se usa derok tuang, atu ba finishing touch ka halon sa midar halo nini sabor ikus. Ba primeiro liu hakara ita kuah iPhone ainda nebe mak mos liu hotu, ida ne ursida ikus liu, ita primeiro hakara começa ho pateka, ihane ita belhare pateka ni musang, ita hakara começa usine. Kare kita usa da soring nedet. Ihane itakar minimiza ni musang, itakar kos clara ne, asai tere di musane, ansane. Depois idanemos anesang. Idanemos anesang. Ini proseso asai ni musang atau anesan itu kari kursida ho inanas anesang. Kita minimiza deh, balung karbes ihala larang. Itiniang pateka maka maioria iha Timor kuda lokalnya musang barak. Ita ba emaniang karbes emaniang nebe importada ni musang lahia. Tamane maka ema balung karbes ladung senti hasa fácil atu usa produto lokal. Tama senti serviço barak liu para atu fornecer han lokal. Han lokal te precisa serviço lubu kita. Ita harens ne quando ita sai ni musang sai telah estraga pateka dene. Usa de tudo né, suquetetas né. Depois, mais ou menos, ida né, tal menos só nem musang ia larang. Itakar kuai teniang sabraka. Sabraka mos kuah quase hanesang. Sabraka ita kuai takar kuah sana. Ita sai teni nini ruane. Depois ita turtung.
hatur tung sana itene sabraka maioria sabraka timor ni sing itu ang nebe itakara depois de con kuasala nemos moru tifale anto itakara hasai lukas ne e kata halu itene sabraka musambarak sabraka lokal musambarak mais ou menos sana depois kita hakarak hasaitan yang ini nih. Persija tu di Kroat atau hal ini. Pois kita bela kuah hus clara nih tunit bah. Kita suke tu ni musane sai. Bamba karbes cliente la kue hang ema la kue hang ni musang entai tah kita ke musang mais ou menos sana se quando hetang musang ki kuan rumah tenta tah sai hotu kita minimiza musang tama musang ni moruk. Kita haketa kotona musang husi ising sabraka foinda na tongona ihane itakara kuza hudi fuan rua hoto hatene loke hudi neduni ita la Persija atu hanorintang insa atu loke hudi kita prepara hudi hane karik yang jeito atau kuamos ita karak atau diferente ituang label hanesang hotu tebel tahun sana depois bahira nia latang sana ita karak halai piret hurinya leuk ne atau kurian yang sana minimal sana hanesang moso ne ihane hudi ne hudi Singapura ita uza mabe kon hetang hudi tambaga dia kliu hudi tambaga tambania mirar kapas liu hudi Singapura babaing nyebar itu atau tasa ko nyebar itu mabe dia tambah itabel kontrola ho sirselu kene itabel hare hene ho hudi oleh sirbel hare bel ho bahira im hare close up imbel hare ihene pues agora itakar começo itenia strawberry ai foi ainda nebe maka foi mai iha Timor ema mai foconese baita ema bara gosta hang bel halba cake bel halba dosi conforme tenia karak bel halba juice ita husi kala ida para ita variasi lete e ba strawberry ai foi ainda nebe sensitivo tebes itu bot sir hakarak tahu ya itu bot sir yang geladeira labele tahu ya congelador se tahu ya congelador ne fatuk dia ne sekon hakarahan ne labele han fresco na tem que blender halva juice mais ou menos ta feira barua atau apresentação ne be magdiakli tala kuah hal kigliu depois te bela aumenta tan rua das ne ki kuane belhare hene agora tamba ananas ne iPhone ne be maka karbes ita repot liu hamni hanoing ita tahut itine iPhone e bikan lai antes ita tahu ananas antes ta kuai ananas ba ya papangir sine bot sir belhare hene se kon hetang musan rumah sana minimiza dia depois tahu teni sabraka hudi depois strawberry abel tama ihene per kolay sirbel hare
e habele bok ananas ne. Tambah ananas, ita kono kuah ni halo papangiris poe. Ita usa metode antigo kuah ananas, metode fomo sia. Ita bele kuah ho metode ema dida koni ni dalang, hau ni dalang kuah bem hau kuah tikesas ne. Pasti liu per hau organiza. Depois tama ya fatimos tuang turik hatama turik ni tutung ini dada det ne ita bel dulas det ananas ni halai tirit mais ou menos ni sai hansane ne to bot sirbel hare ni sai mai ni mos ke sona depois hanesang halwa sirselu hanesang hotu se itu bocir hare di dia kita kar cuidado makidane itu ane tambane hang karbesi emani nanal katar buatne mengganggu kone mahang so kita kar haketaknya ane samo soidane kita kar kuaya part seluk depois hamos at preparan ini fatin seluk tambah ini tahan siran sane karbes monuhut bahahan larang mais ou menos assim, né? Nizadena. Agora ita bele hare foi ruma magia bele hili ni musa sawi haudihang. Hane son sopateca. Ananas lokal babay niyang nursery tuang. Musa barak. Tenta minimiza tuang. Dine lahia. Depois ia larang ia ni clarane hane sam babay ita soe ita kar tau dit sene. Pois ita dada dit. Sene. Depois ruane ita bele kuah hansane halo bot ituan lai batira benta hamutu kona ba tambah ananas ni midarona se ita bot sirakar tau masing ituang alit kari liuret ne atu aumenta det sabor masing ho mer ho midar bele kaharu ituang antau ihane iPhone sirne pronto hotona ita bele kaharu uze teni 5 rasit 5 tenki mos se bele make sure mos tandalida ha mos tantia minimal hasane depois ida karak kaharu ituang labele buti makas liu selani rahon liu koni se hetang musang husi patekan yang tentah sait ya hasane mais ou menos agora itakar halo nini yang kahor onsa parat halo midar itakar tau banibeng ituang hene Banimben dane banimben lokal tebot sirbel hare ni na bilang na romang sekon hetam foi rumah helarang tenta site ya mape kon ihuma bele saring tebot sire saring ber saring tia depois derok pois derok itu amba kita kari baleteng Hau senti maki denena, ito ni molho, ito kari boleting. Belet ahoto, la precisa tahoto mos diak. Ito bela aumenta tang strawberry. Diak, mais ou menos idane makita niyang sobremesa ba sesang idane. Ito bot sirbel hari ini.